wako mlithirga wa Miru TV tukwekunitite na mbere wea ire ntuko ya muthia ya mweri wa kenda kako wacheweni kirinteto cia Miru TV ugoro bitawa tiri mbabu na mona nile wa mathithio ni Paul Ngojiri na tukiambia nteto cietu hantarume barabara ya Queen na sibitari ya Nyambene Maua baatedukana nyumba ya kurara. MC wa Maua Dan Kangwana amona MOH daktari Gidhu Shira mwete wodi atetheri asebantu arume bunene wodi ni rigiri kururu antu kuitikura yani gavana wa county ya Meru Reverend Mutuma Ntwethinkia mwandiki wetu wa nteto kuma milio ya Igembe murethi waba no banganetie riboti Antoarume barabara thiurukirite rutero Nyambene na barabara ukwina sibitari nene ya Nyambene level 4 ire lindene ya Maua paketro bakiomba kuona utungata bubwega nundu bakwithura nyumba yao ire nyumba ya arume niengerie kujura na kurugurwa MCA wa rutere rurwa Maua na rikitie gukujira untu buburire aliongite ndene sibitari ya level 4 ya Maua na gwitegera waki wa nyumba eji bura bwitite na mbere na kionaga kunganero kwawe nuntu ba nyombeji ure yaki bari ngweretwe ngwera yethirite kiritikandene hospital yetu Nyambene hospital rethera yimawa hospital ndene renjoni yetu cia Igembe yora nene ithera ina capacity ya ntoba ingi muno na kwou kuthite kuna changamoto ya kuthirite kutina wondi muno ya arume rethirite kirwa myaka mingi kuma 2017 Brother Terukinwa iwondi ya arume toya 2022 2023 2024 ondi ya arume lakini dha yangu ndosoke nkatha se mwanya ndo ndene miari ile nyuma ngabana wetu wana Mutuma Ntwethinkia uguma itwakolomere mbesingi ciethirite ibwithia wondi yo tukaisia urite lakini tombira ciona na irare na authorize ondi yombe kuthiriru haraka. So it's my appeal ke contractor roko bwithia sibitari mbira mbwiwana mwithitira kubatere ngwitie nkai na miftra bwithangi within 7 to 10 days nonto twina need egwithira ondie ki operator na kuitu kwenda bwithangu haraka kenda antubeto arume bara bethirite bari thina myaka yonthe batona kuya bombe kuyao batritwe ngaramire se como tukasomero usoka gukombora ambulance transportation usionde antubeto muntu ama mero nwasi wa mulaitha nontu kuma mfano kanuni akachiwe itakuleitha muntu mero is and distance. Daktari munene wa sibitari ji akiaria nwena kujirite na kuga ati aji bara bethero bari bantu arume ni bethagiro bena thina inene muno wikinya sibitari ria bandikirwa kumama nontu bubakinyithagwo mwankale level 6 ire ndene ya Meru town ni obomba gwikwa na ambulance aria admin wa sibitari je alikiti gukujira muntu ura mwaje no withawe na ngarama cia kurira ambulance ya Mukinya Meru. So kwa sasa kuna changamoto kubwa sana kwa wanaume wa hii region. Mwanamume anapogonjeka, mwanamume anapopata ajali, hakuna mahali pa kulazwa kwa hospitali za serikali hii region. Kwa hivyo wanaume wote huwa tunawatuma referral wanaenda Mutindwa, Meru Teaching and Referral Hospital. Na hii huwa ni changamoto kubwa sana. Kwanza kwa mgonjwa mwenyewe, manake ni lazima asafirishwe huko. Pia ni changamoto kwa hospitali, manake ile ni expense ingine ya ambulance kupeleka mtu kule. Na pia huwa ni changamoto kubwa sana kwa familia, manake mtu wenu anapolazwa kule Mutindwa, kila siku mnagharamika na fare ya kutoka hapa kwenda kuona na kutembelea mtu wenu. Kwa hivyo hii ward itakapofunguliwa itakuwa imetatua shida mingi sana. Murigo yo kuweta uso utungata yethera yueroterero mwasi ende twina sibitari yetu ao ni kumba kunisia ngarama yusi onthe na yo mweshimwe wetu aua sibitari kuma ruterero Isiolo kuma Tharaka na nthe antu bonthe bakomba kwiyao kwetu Nyambene kenda bomba utungatiro. What eje ya ntuarumere kethwere ya kipekee kanere ya yonka ndene ya Nyambene ure ya ngana ekarugurwa orua
igitarite kuraja nuntu nirikitie na kujura ituraetie utenjira twai nio batu turaetie wondi arume twatu ya wita mutindo wita nganga ni ata taria uwa na kirua dai noguo munene dai ngai autoteria fari ngai bokatia ya Wakwa kandaua kuwa iboboya sana kiri awa MCA na wawatanirite na ngabana no bisi esibitari na nene basibitari nontu wa urabari ikia kwaria nkuona murungu ari akwina batu nontu ukeya kwithira mantu yeu yaeta na mutaratara human daktari yetu yelesa Nkuruki MCA wa Rutero Ondan Kangwana narikitie kuga barabara iri kinyete sibitari iji ya level 4 ya Maua ikomba kurugurwa nikenda kwinya na kwangari kura kwinya na ira kabarabara ne kamwaki kara kinya sibitari iri bukomba kunyia itukubangania ora tumba kurura barabara kuma hospitali ya kila mwanka Kalimanthiri kana Kilelai primary school ya mubango ywa barabara ndabanganiti with 2016 lakini on the way siraurira ate lakini dhaitu ku fast track tuona barabara witora kuna barabara kuna mirako PS itukwenda antoraba kuma abe na meta kilule yitora adro gaiti kabalabara tukabwethia na kakara am between kabalabara kuna mira women sign on MCK tola tutuli tuanda tutubwethe boboya kenda antubeto bomba witiro kenda batatura kuma patauni. Alafu kuna barabara rongone twamibwithetie financial yetu inyo kenda antuba uria nabo bethera bemetumira bano ntinya bo batira ona within town ya batira ona barabara witira ni tumibwithetie so twana kurura tubalabala at least 2-3 tulatombo tuma tunisia njamwire hukumao Muriri wa banki reportera Meru TV kumaja mirigone ya Igembe Maua Adasia mwanya murithi wa banonto ubori boti na njira inkinyaneru na tweta na mbere na nteto cieto ori riboti otuntwiria yonanitie kuri na kuongeleka kwa mauya kurio kiria ritwa Teresia Igembe neli Askofu Stephen Kalunyu wa kanisa Sianika na umirite na kuria thirikari kuyukirie taali aria kiwatho antu arume baraba kwenyangia twana toto ali na kinyakuro na ntobi ndegeni watho na bwa kariba Kanjo bakiari ni batariti madina jaraba okilokera ya wagi bwa stima na kinya kuthukanga kwa barabara. Mwandiki wetu wa Nteto Kagwo Mudharimi no banganetie riboti. Rira riboti ya uthuthuria yonanitie kuri na kuongeleka kwa iubie mapema gatigati ka rito mwirione Joe Igembe na ndi askofu wa kanisa Sianika niwe Askofu Stephen Kalunyu agiari ari Kanjo gicigo mbunge kia Igembe Central no riti thirikari kujukirie tagaria kiwatho arume ba ainyangiana ibai arume ilia limu aria tiri. Ni mbunge hili la Igembe Central kuna takwimu ya mimba za watoto imesidi. Watoto wa chini ya miaka 18 ambao ni watoto kulingana na sheria ya Kenya wameendelea kupasikwa mimba na watu ambao hatujasikia wamestakiwa ama wamepelekwa kotini. Tunakuomba kwa heshima na taadhima utusaidie kuhakikisha kwamba culprits ama wakora ambao wamepasika watoto wetu mimba wote wako korokoroni ama wamefanywa kuwa deterrent kwa wale ambao pia wanahusika katika mimba za watoto katika sehemu ya Igembe Central. Akiongela pombe imebobea Igembe Central sehemu hii na mheshimiwa, sisi kama kanisa la National Independent Church of Africa tunajaribu vile tuwezavyo na tunakuomba kwa heshima uone vile ambavyo pia utatusaidia kufanya awareness creation na kuhamasisha wananchi kufanya mikutano na wakati ambao tunakuita tunakuomba uwe unakuja unatusaidia. Bila kagiteno kau akariba Kanjo bakionania kurega kunganirwo kwao ni kiraba ugite ni gutura mundu nejo mutumanu ni wagiboma yeja Monki Jostima ningi bakiromba kuthondekerwo barabara cio ni mubunge wa gicigo mbunge ke Dan Kele wa Karitho mwenda ndi mtu eneo mbunge Igembe Central mbunge wa Dan Kele ndi ngwenda kwenda bwana ndani watu mwazo sima miaka mingi mna ya gatwa twanwere
Mwera mantu asimu manga tono tuturi yake undune ba tu manyumba za kumni ira nusu ndu uga kulokira za kumni ira nusu demwe ora kwa muithone no testima ende mwana ndingo kwera tusulira mantu astima no ndu batwe twakuringa kwa bobo ya mno kwenda urenge 2027 tenyume kuende waturingande ne ito kwenda sima muno paele bwana ndani barabara cia thogere pio ondo barabara yao umete kawero ndambero kanjo barabara ni no twinjire lakini mbure ya kura witho de nyama uro wotura tukira moramu etakologa mpinda ndi bwana ndani ngo atuligane no wengo waita kinyo no twende undale kampeno ko mone muno lakini nyadi megote mbeteka lakini ngwete gentu yonso yakinya ndu yakinya na ombenda no ngakuri ciuria benda gutwaritie ni kuramba mheshimiwa wantu wa ndani kile abano tota stima kontuko kwina thine nyingi muno ikanisa inene inyiringe nyingi itumba kuona stima itonwete ni kutumira beterori na kinya generator na kinya ngasi na kwitu kwira aturukie mirigo eu bonge ntura tukira stima ikarugoka tombe niko utombe urura biashara na beto bone ngocha kurita increation of employment ndo bantu bakambia saloon bakambia kwenja na kinyangu nyingi karugoka no tungu ikabwethika mwanka utuko niya security koneka no tona weru amba bakani ya betara bana nya street ine no tukwena weru akora baingi batumba guthakioneka na njirene chietu nkiripotera Meru TV Mbeto wa Kabwe Mutharimi na mbere na nteto cietu na nyuma ya jemwe kuma Getimene kutautu umwo na kinya nyumba yo kuya kumanya na mutino yo mwanki mweri muthiru nindi nibabwithiti kiatho kiocokia nkatho kiri barabara erotethio araturi amwe na antu bawendi boboya basiumire na kubatetheria waka nyumba okaite no kauna we mubunge wa Bore Mugambiri Ndikiri na meneretwe ni bamwe bakari nikira bakuwa na batianiretie kiwiti na mbere mwandiki wetu wanteto mwende wala iboni na kulikiria na Mwana na Roho Mtakatifu zikae katika nyumba hii milele na milele. Uone buku kariku makire muciyo makumanga cara na ari nyuma ya nyumba yo kuyo hamwe na mukuru wa muciyo kuira kuo na kwerekeria mwiri antu bawendi boyo hamwe na kanisa kuya hamwe na nekenda wakira family bacokero turobo untu muciyo maro yoruri na njira ya maromba family tuga katu sume kenda tudarimirwa muciyo ukidharima father kidharimo gitekejo kuruka theni family kare kure yene atagweteka so tuga ngwata rure didi twenjega kato gwatane na baburi kenda mataja kumboka rwega apata antu baba bonde ibategerete njara chia waja uju ibagerete ganto ka waja uju bigiro no balari berbonde boti kanisa achole wanasiasa edbu bwega atongeria aturi otemundondo otegerete njara we gitadia yuko kinyane aja uju nikiatho niki siasa iwete mwanki araro kumereria matagitike MCA wa Kirua na Faris Kenywa Samim asiumirite na kwaria na Njunu akionania niwe mutongeria wagirite gutongeria wandia Kirua na ithurano netwitite ara kariba wandia ye bauretwo chuma iria kiri mucemene mwingi na nikenda kurita maoni yakonie mirandi ira bakwenda kuthithirwa ni thirikari ukethirwa wina mwarieria ugeta mwarie kwega kura ukamikia nare akire mubandithania bara babandithagia ng'ombe weta waikia mwari ebandithwa ete bandithwa egata season ye wengi ukethirwa wina mwari engi no ta migeria wona kethia netejaga kae mochokia mwari etejaga kana nere etagerua ubandithagia kenda wona kethia kagwatia tere etagerua chokagia kenda wona kethia kagwatia kero ya mwari ni egereru erata nemenya ni egetere ne etere ne tegwatia kwa mwari era tageru atia kageru season yeze ito andikithirie into public participation idatumirite nari na neta beta bandikithie into biriko na bale bataumira mwaka juju ngi twitite ibagite atia ibaumire ito andikithirie barabara kuma ito andikithirie barabara kuma Getime kuma Kirachene uja mwanga Getimene eu itherwere national government lakini ande tuona nundu barabara ere giri ndigiri na tere te umata tere bali chitu tachu twikanga to bato batete twika government ko itwekira barabara ere into this financial year na tweterete mbecha chiza kende gitatea
yambire kuthithwa ndaririo nari nondu inari turi ku interview twekire ithu tukwenda bithingatwa ithirikari bati kuthithia side ya county na county ereka kuthithia ngugi MCA ikuthithia gintu twita oversight amureke aringe gitumeje uge bibibia na inchi bekire bitagetate gugwatana ndi ndobia nari wekire tiki oku atongeria bani batharikirite mumbungu wa Borire Ndikiri Mugambi nikiraba kuwa kumara thuru atabwithia muchemani yona nikenda kuoyania maoni bakiwa ngwina ni abwitha ciane kwaria mirandi na kanywa ndiko kinyo kinyaniria mirandi ye maturene kathine nene kuma 2017 ndaitwe na miaka ingana miaka 8 Ndikiri atarara thite public participation na bara bathomete sheria jauni bara bathomete article 10 a constitution na gintu tukwita section 27 ya National Government CDF 2015 Amendment Act iriuga mbere MP eta kwa kirasi mbere MP athugani na transform yeta mbere MP athugani kira igikundi kire kwa mbecha abati gwita antware kirwa everyone akaboria ri inabukonda toka kirasi inabukonda transform ija manze gwatagitate na ndikyo kuona nari akunogere ndikyo kuona nari nuntu butito public participation timbe chichi CDF ile chiro tererero security butiomba ugo kwariria bugajaja mbalia bugaja sorry kureto gitimene police post yetu kegura tegura wategera nari location to na sub location inya wategera sub location ichonde utikinya imwe ina obitie cha buchibu mami betu balimo mongana kazuine kironya na ale abejite kudithira ndu baja kwachibu ende na nderecha kuchibo nowe era kurukirire ai goro ndona kuma ugitimene gwita monga kiringo abaitite mbecha baitithirie barabara imakana ni rongo barabara ere ni kiri mbecha 2024 2025 utekeo ngogibira athithirwa barabara ekuma gitimene gwita kirore ne kiri mbecha 20 mwaka juju rathirie utekeo twathina mbecha yitichita barabara national government na gwaitire antoi Oge 2027 ye kinya na kubo igwanda aringa karubeta bethro bareita bagwita ngoge hana barethro batera itangoge bagete atia bebere twendere tisa sawa tekwenda kwaria manto barabara no tubogere bokathithia na bugekira rami atweterete tisa sawa tweterete na yunda ugere gukira gwikire rami obo bodo bwe abokomaka na twina metho ja gutega tisa sawa to tega ja batwerere na leo ni ntikwenda kwaria jau kiripotera Meru TV kuma na Borire Mbita wa Mwende wa Laiboni Iboya sana Mwende wa Laiboni na tuta na mbere hakaribagia kinende ni bakuria thirikari wika mustari ne jo mbere kwa lolo kwa thirikari kwa thoko enjeru ya giaki na kwetha serious board araba wetu bwa atetheria bunene kunise mudio yo wita Meruton kuswa fertilizer na into bingi bya munda hakariba wetu bo kire kulaidiro kwa kibodho koi mbere inenkanirwa kiri thirikari ya county ya Meru mwandiki wetu wa Ntito Mutugi wa Kiambi nawe kira kirore akaribagia kigicigo bunge kia Northimenti ni barombete thirikari gutigira thoko irakirwo entereyu ni kugarura na kwethwa cereal board nikenda bakahũthĩrwo nĩ ngendo cia gwitagia taũni kũgĩra fertilizer o hamwe na into bingi bia ũrĩmi kwethĩra baingi bao ntereyu bethagĩra barĩ arĩmi bati tũrombete aja ũcio gĩaki kwethwa kwene cereal board mũno lakini twagire ndio together tunatina arue kuingorwa county government yetu ituje gatwetekeire twikiro into bia twaja ujo kenda batu turagweta na twetha mwaka mutindo twarara no twagithenya ngari aki twije kene na aturima na mantu ya maingi turo turi arimi bagiaki na ikwaria magiaki no food basket ya Meru na no tutureteri kiwaya house giki batu arimi bagiaki twina challenge nyingi muno egwita na ara kugira fertilizers kenda tugurima nagi warehouse kiki nya tukoe kugairwa biashara bagiaki tuthenganira kutwinde so gento kira kiombo tuteje twinde gaki cereal board thitro branch turetre fertilizer ja tuguraira akue onto agwita hothe wetu mutindo akugira fertilizer acha ino twita irio bira bingi urimi bora bingi irio bira bingi bimameru bimaga na acha gaki no ntobo twakira nyomba nyo tukwenda kirwe stoe ku tukaguraira fertilizer akue aja boruga iboko struggle kweta nara kenenya cost yenyia ngwete kya maoni jau tukabugekera ki document mwendo baandikire
bwegea ki stakeholders kana business community kenda tugeria kuja skuma bakwaragia kagita atongere kumakirerwa ngirwa housing bagwikinyite gutegera waki bwa thoko iji ondira irigiri kunenganwa kithirikari ya kaunti ya Meru ikiririkana gwa thoko iji yumanite na ngwataniro ya Muciasa na mugwati mbaru munene wa munini wa rais Professor Kithure Kindiki jawe Beatrice Karwitha bagwatanite na wari mwandiki kirerwa ngirwa housing Ndagitari Patrick Bucha ndandikira proposal ndaikira Patrick Bucho kuburomba gite kya member of parliament no ntono aregetene achwa budget itagwitaniria ngogeno alfa kwa hapa no ntoto ngere bokagia union na mwenye na mheshimiwa Rahim inyara turagete DCC aramberere chukuma ndeu sukumende andarwanwe ni ontore ukarwitha aringirete ndebe thirikari ya William Samuel Ruto akithaitha karikuika na kugwata mburu mwana wao Professor Kithure Kindiki muntu oreke we wakiri okwalifyere guita Uhuru Kenyatta na Ruto bachwete mawakiri jonde kwore qualified kuthithia international mediation kalo abo kwana jaka botena nchamba na tena nkwana bwe mothia uganda kwana mware muntu ngara kwani na akiuga one time ukangaratanwa kazi nora erotererwa kuije no mutano ngino baboku tukwereanwa bukaerwa no kuga one time na ajare either change mwerekeo kana PO Box home Kericho kiripotera Meru TV kumagia kigicigo bunge kia Northimenti Mbeta Mutugi wa Kiambi na riboti ya Mutugi wa Kiambi nietwa akanya kakunoka kambi Meru kia nunu na mirimata insokerete na nteto Kiluki. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na stairire kwenda Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi orowici. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Mkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi Duralong tore Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kana toringere dimo kukurokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Dedea turataukirwa ni umwe wa endo betu netujuragwa ni kithiki kuringika kunene hamwe na nkoji chia nkoro gwitikira wendibu mwathani Murungu hamwe na bo netwambairia kuibanga kubate yaria muthia na rugendo ndwambairia ja Cool Breeze Funeral Home ijineo Mogenjeru Meru iria iri mwikano jo barabara Kirachene kilomita 3 wake kuma Meru National Polytechnic barabareni ya kuerekera na Nyuki. Cool Breeze Funeral Home nitujanaga utungata tabo gweka meri na kugeta postmortem na mareijeto ni jakuguna mukojo waku tori na gontogo kunene na kotheru gwa gweka meri gari cha ukamata meri na kinyama thandoko nitoboraidia na kumeria baria bataukirini endo bao na njira ya kubaridia mbere ya tuterothora na kirombero gietu tori na parking ya kongana restaurant na minimart aria ateja betu baurukaga beterete gutungatirwa kumenya manto nkoroki toriongera ubichine chie
tokera chene mero kana toringire thimo gukurukira namba iji 0798 715 653 obichi chieto irugoragwa mathaa 24 Cool Breeze Funeral Home, for services you can trust. Sana muleithire no tubaweta na mbere kurumira ntakabekira rwoi untu atakinyanithia kumwankira thai nendene bakwenda usokirwa mbesa siona kinyani bamurite okunyaniria mawira nenyara bekire kaita ka siasa kulokene bawete na remi kubathondekera barabara harawete abekira lami barabara ya kumakanya kine uwita yororo nekendete karombe kura mwake Arishandrak mwiti uraba kuga kabolio yawe ni ethire gitia kariba guntu guko ngiri 5 nikenda akabekira ruji untu mujumbe uju watithirite agikinyaniria na nde miaka 3 ithirite kuthira nkona agitayo yeute maendeleo na tuyo kwenda maendeleo ya Southimenti ni bombete kuthurania ngiri 100 kiri community ya Yororo bauga ni bakwenda mbeca cia gwita kuthithia ruji na bakareta within the course of 2 years na mwaka na rotero jisandre aragitatea arareta ni arana ndi na muthuro ju munene akaribaba bakuria mujumbe uu ethira kibachokeria mbeca betirwe na kinya nkuruki mujumbe uu etena mbere na kubekira ruji tuga kinya mbeca akariba uga ibakwenda mbeca ciao untu no mbeca ciae mbeca ciae na turuga tutikori na ugotia poronje tuthithia gatukuga turenda maendeleo ora tukuthura tutimuthura kenda twita ku request maendeleo turithura kenda maendeleo yaja turi na tugire kuma narua inkoromba National Irrigation Board ingwitikia bagategera na project yu cionde nuntu ichekirwe no bombe kutho bakiguneka bayewe kigina kenda karibaba bomba kutho bagikirwa ruji ni ara kinyankuruki baugite mujumbe uju na remi kujuria wira nirekanire na kariba guntu guku bogwikira rami barabara ya kuma kanyakine gwita Yororo kinyokeja kwithira ni thirikari ya county nkwenda kuria ndagitari Sandrak ni atwirite barabara ya kuma kanyakine kuja Yororo uti muntu ikaromba kura no ekairi ni atagwakara no tugatamweta kuthira yawe miaka 5 na utegwa ratuthitheria bakirikiria karibaba bariuga kiri kithurano kijite ke mwaka jwa 2027 batithira bagitega mutongerio uria wina mbeca nyingi ende bakathura witi na mbere muntu wonde ne tajuke kure we kale sawa nikende githara 2027 yekinya tuthura tongene na tuti kwenda uthura tongene tuba mbeca tukara no mbeca ciremete guita maendeleo ja tugirite barona wega mbeca cie turi ene gitara kuringa kura turinge na ume na tukebera tongere bati kuthingata manifesto ya tugie 2027 kirigeria letu ria kumenya uma mantu jegie mbeca ici cia ruji ntere cia Yororo ritichiere matunda nyuma ya kugeria kugwatanira na mujumbe uju na njira ya thimu kwithirete gwita tukuromba thirikari Daktari William Ruto na Profesa Kithure Kindiki kigina kinenkanirwe kenda karibaba bomba kutho bakiona ruji kiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagitumam Ibo ya Jeff Gituma nori hanto ntere mwanya siandikuro ya Kenya betite na mbere kusiandikithia ringi kura kauntini ya Isiolo ni antu batano akibombete kusiandikithia mutaratara yoyo siandikithia juranjirerie ntuku ya igoro Kwa majina naitwa Wario Ibrahim Ali. I'm a registration officer, Isiolo North Constituency, and also acting county election manager, Isiolo County. Currently, we are doing continuous voter registration, which was started yesterday on 29th of September 2025. And as a
As yesterday we managed to register one person as a new registration. Today, as at now, I've registered 4. I think you have also witnessed the process of registration. Our target as a Isiolo North constituency, the target we received from the commission, it's about 19,198. And the target was divided into 3 phases. The first one, which we are currently undertaking, the target will be 7,679. And we are at 5 now. I don't know whether we are going to attain that target, but we are doing also outreach program. We have talked to the provincial administration. I've talked to the registrar of persons this morning, and I'm planning to visit the local radio stations so that we can sensitize the community or the citizens about this voter registration which is going on. Also in Isiolo South, of which also it's under me, yesterday we managed to register 0. We didn't manage to register even 1, but we are laying down our strategy. Today we are meeting the DCC with the chiefs so that we can see how they can help us in that process of registration. So we are doing registration in our offices, constituency offices, Isiolo North constituency office, which is situated around the Isiolo, opposite Isiolo County Assembly, within Isiolo town, and also in Isiolo South, in our constituency office, within the Catholic parish. Also, we are doing it at Uduma Center. And currently, we are doing our registration. We have what we call open kits, whereby we register Kenyans wherever they were, wherever they want to vote. It doesn't matter when you are in Kisumu or Bungoma or Mombasa. If you want to register, you can go to IBC office. We have an open kit. You can register wherever you want to vote within the country. We can still register you. You don't have to travel to your home area. Also, we have in Uduma 2 kits. And also in Uduma, we register, that's the open kit. We can register all Kenyans wherever they want to register. Also, we do voter transfers in our constituency office. We don't do transfers in Uduma, we do it at our constituency office. We do also update changes. If somebody wants to change, maybe there's a mistake of misspelled name, ID number, we call it update. We can do update. Even we can do deletion from the register for those people who are deceased. Once we receive the right documents from registrar of death and birth, we can commence that process of deletion. So as IBC, we are ready to register Kenyans as a voter before 2027 elections. And we welcome all Kenyans, especially the people of Isiolo County, to turn out in numbers. 19,000 is not a simple number. So I am urging all the politicians, all the leaders, whether they are religious leaders, the political leaders, to mobilize, especially youth, the Gen Zs. Our target is Gen Zs, especially those people who got IDs since last election, who have never been registered. Tutana mbere na nteto cietu haciari baskuru ya primary ya Nyangari ni bauriti seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya kubathondekera barabara ya utonya skuru barite bo ore bacokerete nkatho kiri seneta Gataya nontu bakubathondekera ngeti ira bakoya tetheire bunene wika ukaria kiri aritwa nkulukini bakwenda Gataya kuma kiri senate na kuomba itike mubunge mwakene ya 2027 nikenda atetheire mugongo ya Tharaka ira bakuwa ni nyuma kiwiti na mbere mwandiki wetu wa nteto Ndagara Waiguna Nowinasio Nothongero bajukuru ya Nyagari primary ndene wandi ajagari gabora bwendere kwagira gukorokera seneta Mwenda Gataya aciari cukuru ino bataitha gikeno kiao kumana na wakibobo bwangithia ndere gwako seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya arabugite bota aciari bajukuru eni banagokete murigo barare naguo munene agaturi Nyagari primary school turi aciari ba Nyagari twina gikeno kinene muno
tucokeria mheshimiwa wetu seneta nkatho cia mwanya nontu bwa bura aroni bwega muno twakira ngeti ino turia twaigura twina batu bakuga twina ngeti ya cukuru itwirigite guku ngira kini ngeti ni ari guturemera twamwita ya twokorea twakira ngeti ino nienderete gwakwa ni tukuona bure gwakwa na mabundi marama gwaka na contractor uyu ketie gwire ino na kuruta gwire mbega muno na itucokia nka twegua imuntu wina bata na kithomo na twamwikira nkoroni yetu twamwita aya tutetheria itukumwiri bwega nontu na twigitwe na aya tutetheria na thina twaeneo ya ngeti abimbera tuna uturuthia mantu megi tucokia ngatho cia moya turi aciari ba Nyagari nontu bwoguonete aturuthire na nabimbera na uturuthia mantu mega nio tandi arivina kamene nyamu kwatogu ndamwirite na turirikane inkuona na turirikanite na inko mweri bwega na naje kaire tutikonogerwa nwe nontu itukumwona andaugie ntiamona lakini ndamonire ndara ndamonie munene agaba kare gorore thina baitherete bagikorokera kumane na wagi bwangete cukuru ino na mwana kwa gokaria bakugana kiria ritwa bakiromba seneta gataya kagita karaka ithiro jete kurugoria ngeti ino yarike wakwa gotigera na kubakira kirasi no akimwe na kinya kubarimira barabara ya kuthongera cukuru itwaina thina nene muno aga twacumbuka gutiari ngeti mtu araya akathongera wa bura kwene wanantu bankomano abakurukaga lakini ende nontu ngeti ya gutwakira ino tuga twe sasa muno na gochimani ura tukaigwa agitucubira into bietu cukuru agunde ni tutiwa twina thina no nontu akaigwa karetie ngeti yetu no kaigwa twe sasa wa muno kaire itukuromba mheshimiwa kagita kara kaigwa ita kurugura ngeti ino negwe na nkoro embega muno atutethie kaire kinya kirachi kimwe twakire ara ura nontu gwanira chibietu bira binge muno ibiantaga na kuringana bura Tharaka maoni mara majukitwe ndene Tharaka nithi cukuru ririgetie na cukuru chiantaga Tharaka seneta turia turi ba Nyagari na ciari tukuromba riu akurugura ngeti ino yetu twakira mbega ugu no make sure before guya kabarabara kageto ono gatusubira ngirenda igakaramia bukai ona gokithunga ntuko kwina ngari cheku nene ona wo gikumia ona kona arimu beto untu we na ngari bakathungagira besarama mofaya ni ara wakaure kamwe bakiuga bakawatera seneta gataya kirisio cha mwaka wa 2027 kuthuchegete kyo bunge Tharaka nikenda kwagithirige chigo munge gike kirimirandi yothi na mbere ito kwagete na twena ikeno na gukora jare no kuma no gogetenie bia seneti to kwira kiu kingi njoto lo theito mendereo Tharaka na nekenda Tharaka yetu niyo igaruka gutuika wana tito kaita migongo eno jingi na mumegaruri no agwo seneta gutie gonge na ndo ore mutheteri wantu na ituko na ntwa kuthetera antu Tharaka tukwe gitike MP uyo tuthetere na umekishua Tharaka egukuria to another step tukinya araba bange bakinyite 2027 ya nuntu nakoromba gitike MP Tharaka tukamunenkera kenda omba kurutha Tharaka ya kwa bwega na kenda migongo erengi kinya yo ekaigwa yena kanya gagutamani kuya kuthomithira Tharaka na Tharaka bongwa batige kwiraga ana bao cukuru chianja itare Tharaka ni itare cia Tharaka bairaga cukuru ira mbaki cia kitwa bwega lakini mheshimiwa rira kaya twakire Tharaka bwega ana ba Tharaka bakathomera guko na migongo erengi gatamani kuthomithira Tharaka na itukumenya 2027 tomunenkera giteke kia MP akwenda agaturuthira mantu mamaingi na mamega nkurukiyo gwa kurutha na tubecha twake tumubuko mheshimiwa Gataya rira wari MCA wa Mukothima Ward itwonire bura waruthire Mukothima Ward barabara ciao waciruthire cia bwega muno na kinya thaino ri seneti naguo uri no kuthondeka mantu ma Tharaka ukithetaga na ukagwa bura kubatiukara so itugukuromba gume seneti wenda me Tharaka utuike mubunge bura waruthire Mukothima Ward woyeruthe Tharaka kareta Mukothima Ward nontu barabarira wekire maramu itathira mwanka mthi ingwete yona Tharaka riro kayo miruthe itithira ekaigwe kiririkana wana ekaigwe gikaraga bwega kuma gicigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV rietu kambita ndagara waiguna Igwe sana ndagara waiguna na musiasa wiyekene abwiri basa na umirite na kukathabu nene ngavana wa kaunti ya Meru Reverend Mutumantu Ithingia no ntobo tongoria bwawe arawete naye wekanya haritire ya Meru ngoi mwandiki wetu wa Ntito MC Mutonga na utariria Nkiluki umwe mwanasiasa na mutongeria kuma Central Imenti wijikene jambwiri basa nombita kwithirwa akiumira na uga we atekira mwanka atigire akuga ngugeira ciombite kwithirwa cikiritwa ni gavana Meru jawe bwana Isaac Mutuma Toithinkia mbere ni twambita Jambwiri basa
kuma rutere rwa Central Ment mbere gatwarie itukua kwina kerere nyingi muno ndene Meru County na ile ringo zutikomenya mbi kuringiro bamwe bari kwa gutengo giciti na muso bwe madari matwango bakigo tengo giciti katwarie tukiuga atiri gugicha Meru County ituchiona na utina uite kuoneka na atuge mutuma ngabana ali thirikari na meri ina na nusu ina ndiye kinya mweri ina na nusu baba ange bakuringa tuma bature 13 turenda ria mbere ibambe batoni ngugira baitete nire kumbere bateje kwa mutuma dite ngugi turenda batoni nire ku batu tutegete witu kuona kwena siasa bigogo bya siasa bila tonyere siasa kwenda kugeria gundisikende mutuma kana kenda kuona ni otengu ya gwita itu baije na bai miruiji na muntu bamwe ya very senior ibo kwa baitata bange bai political appointee bange bai na gwingi chao cha mwanya nikiba uteta katuga Meru County ni ditebwega ukejote kaka kolomone tira doko ire jire gitera mutuma doko ka kolomone is very clear now atige kuthigwa oitete chibitari level 6 ina ndira ambiria kuendelea ite tempere bwega muno wakinya ke nara forest lodge kinoru ikurambiririe city lodge ire kuthigwa no nikende mpa kuendelea mantu jamu na nikende president opa kurara no ria Meru ka city na nuko nikize kubwa twira tiji siure jetura Meru town ya ka koromone niyo niragirirwe mbecha ka kuthonde kona ndi mwankai nikwa twina leo padlock lodge ire twire mbecha ire mete mutuma na letera mirombera mbecha na mirombera mbecha wa mbecha ne bwa chibitali mirombera mbecha ebwa thoko ya koromone amirombera mbecha ebwa kantu wetu bukanda makabadhigwa na gintu kira kithuki muna kia tukona ndene Meru County kakure antu bakura thirikari mutuma from inside antu baba tuteraga kuga barerwa na thirikari mutuma from inside na antu baba batura thirikari na itwire kuja Meru County tutije bai bati atia batura thirikari na munya ibatura thirikari na kiraitu ibatura thirikari na kawira na siona ndi tiba ikukaire na ibo pakura thirikari mutuma katuge antu bai jiona itu baije na tuithete kwa rais moja kwa moja pamoja baije kanyoni mtu bange bachia marito ya mwanya nikenda bangeta information ira obisi kuma nikenda bakia na bagaikia ibaikia na bagwikia na ari mantu ya moko na jetegerwa kambwire Meru na ru antariki ntuko ekiumia iro tweterete mantu ya kubura kanyoni muntu jua jete uje ne joko jetangazwa ile forma ngapana ne jete with speech ya Meru ru ntuko ekiumia na mantu antu ba ngokwera ba Meru County baba gwikia tetoi ne joka getangazwa katuge mtu rote kwero no rote kwenda kugwatanira Meru County dale kanene ibambe batwire ngugira Meru County baitete miaka ewe yonde ithatu ibaitete ngwiri gukenda tumikompea tutimbo compare na mutuma budget onye tirekirwa budget yona ndi gwikirwa so katuge batwe tuone akiaza bana batwe nabo this political giant katubere Meru ndi abamenyere na Meru twetije na ituje bomete saindiriko na ituje no gobutumira na ituje most of the appointment ira nyingi ibaba ofeba na ibaba gwintafiana kio na itokomenya ibaba gwintafiana ba tonyi antu ba group neji nikyo kuona kwina kelele edi katura antu ba Meru kelele nithire ibetera baitiro ngugi na mutumo tira tubaitira ngugi na tukona wako gethwa gwitite bwega. Thank you very much. Na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera kuma Central Imenti Meru TV. Ribotini yetu kira katanta kiri nteto sietu ugoro arin kado sia mwanya kiri barabonde pombo kinyanithia nteto sia Meru TV ugoro kakondera kaita kado ngika uyori ni dhari mubia murungu mweninya vitawa kiri mbabu na mwana nile wa madhidhio o karipol ngujiri.